Zdravo, ja sam Saša, po zanimanju sam vaspitač u vrtiću i autor i voditelj ovog TV serijala za odraslu i decu pod nazivom Moja Srbica. TV serijala u kome vam predlažem da se viđamo, putujemo, družimo i jedni od drugima i Srbiji nešto naučimo. Sa jedne strane zato što, kako to kaže stara srpska poslovica, ljudi treba da vole putovanja i treba da putuju, zato što je to hrana i lek za telo i dušu. A sa druge strane zato što je Srbija zemlja u kojoj živimo, koja je lepa i u kojoj žive dobri ljudi i koja pruža bezbroj načina da je upoznate. Ali i zemlja gde nije dovoljno znati put i stazu da bi se negde stiglo i nešto videlo, već morate imati i pravog vodiča sa sobom, onoga pred kojim se putevi i staze raskriljuju. Pa zato, što bi rekli oni isti naši stari, put pod noge, bit ćete zdraviji, pametniji, a imat ćete i lepe uspomene, sećanje na ono što nam se dogodilo, što je danas znamo i što je potvrđeno jako važno, jer počev od najranijeg detinjstva najviše utiču na život svakog ljudskog bića i kako će ono biti kada poraste. Pazi s kime stvaraš i gde uspomene, te se stvari pamte celi život. Nemoj da mi jedeš luku! Ako sam vas zainteresovao, dobrodošli u TV serijal i Moju Srbicu. Zdravo! Tema naše današnje emisije izleta je školica, obrazovanje, govor, jezik i pismo. Šta je to školica? Školica je mesto u kojem se vaspitavaju i obrazuju deca koje idu u školicu, deca predškolskog uzrasta, sa ciljem da nauče sve ono što treba da nauče dok su u tom uzrastu i tako izađu na pravi životni put. Šta je to obrazovanje? To je učenje i sticanje znanja različitog sadržaja u odnosu na uzrast, potrebe i ostalo. Pre svega govora, jezika, pisanja, računanja i razmišljanja. Čovek koji je smislio današnju savremenu školicu govor, jezik i pismo u Srbiji zove se Vuk Stefanović Karadžić. A mesto odakle je on krenuo u život i školovanje, odnosno najznačajnije institucije na ovu temu u našoj današnjoj zemlji Srbiji su Muzej jezika i pisma, potom manastir Tronoša i na kraju etnokompleks, odnosno muzej i rodna kuća Vuka Stefanovića Karadžića. Sve zajedno u mestu koje se zove Trših, gde ćemo sada mi i da krenemo. Hoćemo li? Da! Idemo, drugari! Na tragu onoga što smo saznali, idemo najpred do Muzeja srpskog jezika i pisma u Tršiću, zatim do Muzeja i rodne kuće Vuka Stefanovića Karadžića takođe u Tršiću, a iznad emisiju ćemo završiti u manastiru Tronoša u selu Korenita kod Loznice, svojevrsnom muzeju i učionici prvog i ranog školovanja znamenitog Vuka Stefanovića Karadžića, odakle je i krenuo u život i na svoj put. Emisiju započinjemo u Muzeju srpskog jezika i pisma, gde smo sa našim vodičom u muzeju prošli kroz priču o jeziku, govoru i pismu u Srbiji od početka do danas, ili, kako to ovde u muzeju vole da kažu, od pera do kompjutera, te o Vuku Stefanoviću Karadžiću, pričajući i igrajući se na ovu temu.
Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli u Muzej jezika i pisma u Tršiću. Dobro vas našli. Izvolite, možete ući. Hvala lepo. Idemo. A ono što vi treba da napišete, šta vi mislite zašto je vama ta, i ne samo vama, nego svima nama, naša azbuka i slova u azbuci, zašto su važna? I zašto je bukvar kao knjiga u kojoj se nalazi azbuka važna? Deci pa i ljudima. Dok oni razmišljaju i pišu, ja mogu da vam kažem šta je Vuk Stefanović Karadžić napisao u svom bukvaru. On je rekao da je pismo otvorilo put umu ljudskome da se približi Bogu po mogućstvu svome i to je objasnio time da mi danas možemo da čitamo i ono što je neko napisao pre 2000 godina, a isto tako da kad napišemo nešto možemo to da pošaljemo i svom prijatelju koji je daleko preko belog sveta. Ovaj instrument zove se gusle i uz njega je izvođena narodna poezija. To je bila poezija koja nije zapisivana, nego se prenosila usmeno. Ljudi su je pričali, prepričavali jedni drugima i učili napamet i uvek su izvodili uz zvuke gusala. One priče i pesme koje su oni znali napamet, a on ih je zapisivao, među tim starim pričama i pesmama bile su i te neke priče koje su bile priče fantastične, priče kako ih mi zovemo ili kako se to nekad govorilo, priče iz mašte. Znači on je to beležio i zahvaljujući njemu mi sve te priče danas imamo sakupljene u njegovim knjigama koje onda možemo da pročitamo pa da znamo te priče. Jedno slovo, sasvim novo, znanju služi, pamet slavi. Gde je slovo, tu je knjiga. Gde je knjiga, nema briga. Svako slovo, otkrivati nešto novo. Svaka strana iz bukvara novi svet otvara. Bravo. Sad, ovo je pesmica malo dugačka sad za vas da je odmah zapamtite, ali šta nam slovo pomažu? Otvara jedna? Otvara nam put ka znanju novom. Bravo, upravo sam to htio da kažem, a možda nisi na tako kako si ti to lepo kratko rekla. Otvara nam put ka znanju. Bukvar je važna knjiga zato što su tu slova. Bravo. Milice, ti? Milica još sastavlja. Jesi sastavila, nisi? Razmislite, smislite u vašim glavama i onda na papirićima koje vam se... Evo i Aleks je dodao svoj papirić i napisao, takođe bukvar je važan za nas, a onda je umjesto da je napisao dalje zbog čega je važan, on je u stvari to nacrtao. Nacrtao je Kobajagi jedan bukvar i u njemu je nacrtao neka slova i onda kad mi to tako pročitamo kao malu rebus ili zagonetku, onda to piše ovako. Bukvar je važan za nas zbog slova. Kad ja sve ovo sad pročitam zajedno, svi ste u stvari napisali isto. Bukvar je knjiga, bukvar je važna knjiga, bukvar je važna knjiga zato što se u njoj nalaze slova. A slova su važna zato što zahvaljujući njima možemo nešto da pročitamo i napišemo, a to što se napiše i pročita, evo rekla nam je Tetana, onda to možemo da pročitamo ono što je napisano nekada davno ili da pošaljemo nekom našem drugaru ili prijatelju koji živi daleko da on pročita ili ono što je takođe važno, da ovo što ste vi sad napisali ostavimo ovde da neko drugi pročita sutra, prekosutra ili ko zna, možda za 100 ili 200 godina da vidi šta ste vi mislili o bukvaru i o Vuku Stefanoviću Karadžiću i o ovom mestu. Je li tako? Tako je. Tako ćemo da... Možeš malo da ih uspravno stavi.
Ali vi ste još mali, to ćete tek učiti kad budete stariji. Bitno je da mi probamo kako se to radi, a lako ćemo poslije naučiti pesmu koja uz to ide. Uz gusle su se recitovale pesme o junacima. A šta mislite, da on to nije beležio te pesme, da li bismo mi to mogli sad da znamo? Ne bismo mogli, znači, zahvaljujući njemu, on je to, znači, putovao. Prvo je radio nešto što je jako važno, kao i mi. Putovao po našoj zemlji. Možeš i tamo na slovo A, možemo početi. Pogledajmo gore. Jel prepoznajete ovog čoveka gore u spomeniku? Ko je to? Vuk Stefanović Karadžić. Dakle, došli smo na mesto gde je on živeo, to je upravo ovdje, ovo mu je deo dvorišta, ali tamo malo dalje njegova rodna kuća, pa ćemo sad odemo tamo da vidimo ovi dalje šta su tu ima. Dođite ovdje sa mnom, časak. Nešto sam ovdje primetio, pa da pročitamo šta piše. Dođite ovdje. Pazi, polako. Dođi, polako, daj mi ruku. Dođi. Slušaj me, nešto da vam kažem. U ovom našem TV serijalu obilazimo našu zemlju Srbiju, upoznajemo sebe i upoznajemo druge sa našom zemljom, šta u našoj zemlji sve ima da se vidi i obiđe. To isto ili slično je radio i Vuk Stefanović Karadžić i jednom prilikom je jednu misao na tu temu i zabeležio, zapisao i ta misao ostala do današnjeg dana, a onda su ove čike i tete ovdje tu misao zabeležili na ovoj tabli i zapisali kako je on to rekao. Idemo zajedno čitamo. Ja sam se u Srbiji rodio i uzrastao i zato mi se čini da na svijetu nema Ljepše zemlje od Srbije ni ljepšega mjesta od Tršića. Mi se upravo nalazimo ovdje na ulazu u samu njegovu rodnu kuću. Idemo gore pa da vidimo i saznamo nešto o tom mjestu. Idemo polako gore. Ajde, idemo. Dobar dan. Dobar dan. Hvala. Dobro nam došli. Ste došli sa namjerom da vidite Vukovu kuću, dvorište, pomoćne zgrade. Stigli ste u dvorište ispred Vukove kuće, je tako? Nalazite se ispred njegove kuće, ovo je deco kuća. Ovo su pomoćni objekti, ja ću vam reći kako se koji zove i zašto je služio, a vi ćete ulaskom vidjeti kako je unutra. Evo sad da vam kažem za kuću. Ona je, deco, građena kao polubrnara, sad to znači. Pola kuće je napravljeno od drveta, to je kuhinja. Soba je ozidana od one pune cigle, omalterena, okrečena u belo, to je druga prostorija. A treća prostorija je podrum, ulaz u podrum je sa donje strane, temelj je ozidan od kamena i vidite kakav je krov. Šta mislite od čega je on? Tačan odgovor, drvo i to hrastovina. Polako. Evo ovako, Uđite slobodno. ovdje se spremala hrana na otvorenoj vatri na ognjištu. Ovdje se kuvalo u ovom kotlu od bakra. Oblik kreveta. Imamo slamaricu umjesto dušeka. Tu se stavlja slama. Ovo je sve otkano na razboju, od lana i konoplje. Slama je stabljika od zrele žitarice. Može da bude pšenica, raž, zob ili ječam. Da bi to bilo lepo i prijatno,
prekriva se krevet na izgled lepo sa tkanicama od vune, to su čilimi, ili od lana i konoplje čaršafi veženi cvetnim dezenom. Drugari, jel znate vi šta je ovo? Vodenica. Kako znate da je to vodenica? Ima točak. Jeste, i unutra može da se uđe, da se vidi kako se melje. Šta se melje? Brašno? Šta još? Kukuruz, žitarice neke razne. A šta se od toga pravi? Jeste. Tako se nekada mlelo i pravile od žitarice razne neke prehrambene namirnice koje su onda ljudi jeli. A eto i danas su ostale ovako sačuvane da možemo i da vidimo kako su one izgledale. I sada smo ušli, gde? U onu vodenicu ispred koje smo bili. Evo vidite, ovo ovde, šta je? Ovo je taj točak koji služi da se melje sve ono što ste mi malo pre rekli. Žitarice, kukuruz i razne druge biljke koje mogu da se melju. Na primjer, ovdje stavaš žuč. Dobro, jeste. I onda se to vrti. Da. I gde izađe? Ovdje. Izađe ovde i onda ljudi onda odatle se sakupe napuni mnogo brašno. Jeste. A slušajte, ajde se utišamo malo. Utišajte se za čas. Čuje se voda. Voda se čuje, reka se čuje koja protiče ispod vodenice, jer vodenica se i zove vodenica zato što se nalazi na vodi ili na nekoj reci. I ne bi ni mogla da radi da nema vode, jer voda pokreće ovaj točak, točak se okreće i on onda melje one žitarice koje onda ispadaju u obliku kolača ili brašna. Brašno. Ajde, izvolite, polako. Dečki, Pazi, pogledajte preko ovo sad ovu fotografiju veliku ovdje. U stvari, to je fotografija sa prvog Vukovog sabora. To je dan kada je Vukova kuća bila obnovljena i održan prvi Vukov sabor. A ovdje možete pogledati fotografije sa svih Vukovih sabora od početka pa do kraja kako je to izgledalo. Deco, ovaj ovdje prostor je mjesto gdje se svake godine održava Vukov sabor u mjesecu septembru. Znači ovo je saborište i svake godine u septembru mi 7 dana u godini u stvari održavamo tu manifestaciju koja je posvećena Vuku Karadžiću, njegovom delu i njegovom liku i eto, taj naš Vukov sabor traje već 84 godine. Šta se na saboru sve to dešava kada se održava? Pa mi se u stvari bavimo radom Vuka Karadžića, svakim segmentom pojedinačnim njegovog rada. I isto vrijeme se ovdje, da kažem tako, promoviše i naša narodna kultura, tradicija, istorija i tako dalje i tako dalje. I u stvari Vukov sabor je veza sa Vukom Karadžićem. Da se posjetimo ko je bio Vuk Karadžić i šta je sve on radio i svojim radom šta je doprineo. I da to ne zaboravimo, eto, zato služe sabori. Ste zapamtili sad? Da. Hoćemo li da idemo dalje da se šetamo? Da. Vidi, drugari, došli smo do ovog ovdje kućice. Na njoj nešto piše. Kavidarska radionica.
Ne znam da li znate, ako ne znate ja ću vam objasniti. Da li znate slučajno šta znači kaligrafija? To znači, evo, ajde po ovoj slici probajte, pogledajte. Četkica i slova, to znači pisanje čega? Slova, odnosno lepo pisanje slova. U ovoj kućici ovdje se nalaze neki tekstovi sa lepo napisanim slovima i sa nekim izrekama koje je Vuk sakupljao tokom svog života i rada. Mi ćemo sad uđemo u ovu kućicu i da probamo da pročitamo neke od tih izreka i da vidimo da li znate šta one znače ili šta poručuju. Važi? Lisica i rep, i nad rep, i pod rep. I na repu kitasta ozdol podbjelasta, uz uši uzdasta, načulila uši ode u kokošinja. Ne. Možete izgovoriti? Ajde, idemo dalje da vidimo, možda neka jednostavnije da vidimo. Pita Petar Pavla, pošto pažljive Patak. Dakle, krivo ralo, Lazarevo krive, Laze razoralo. Sad ću ja da proverim šta su oni napisali, odnosno šta ste vi napisali. Napisala sam slovo A kako se nekad izgovaralo az. Az. Super, dobro si me podsjetila. Hajmo sad da probamo, u stvari znam da znate, nego samo da probamo zajedno da kažemo kako se to izgovaralo nekad. Hoćete? Čekaj. 3, 4, sad. Azbuki vredi glagol. Dobro. Sada ovo A, gdje stavljaš? U slova. I šta, idi staviš u slova. Da vidimo Mica šta. Mica se setila novo neko slovo da doda. K. Karadžić. Karadžić. Prezime Vuka Stefanovića Karadžića. Aha. Ajde. Znači imamo bukvar, imamo slova, prvo i drugo. Imamo sada V i Vuk, imamo K Karadžić i treba nam još S Stefanović. Gotovo. Dobar dan. Pomaže Bog, dobrodošli u naš manastir Tronošu. Manastir Tronoša je iz 14. veka, podignut je 1317. godine. Podigao ga je kralj Dragutin sa svojom suprugom kraljicom Katarinom ili Katalinom. Ona je bila mađarska princeza i ona je završila manastir pošto je kralj Dragutin preminuo 1316. godine. Idemo da vidimo Vukovu radnu sobu u kojoj je on boravio u manastiru, ne kuću, u kojoj je učio i radio, pisao pomoću sveće. Eto, tu je Vuk boravio dok je bio u manastiru.
Da zaključimo, na ovom izletu prošli smo kroz priču o jeziku, govoru i pismu u Srbiji od početka do danas, odnosno Vuku Stefanoviću Karadžiću. Da nije bilo njega danas, ne bi imali našu azbuku ovakva kakva jeste, skoro perfektna. A pored toga je radio i na sakupljanju reči, priča, bajki, pesama i umotvorina iz naroda u Srbiji, sačuvavši ih tako od zaborava. To je želeo, to je voleo, to je radio i tome posvetio ceo svoj život. Za zemlju u kojoj se rodio i koju je jako voleo, kako je to često isticao, a za buduća pokolenja. I to svako dete u Srbiji treba da čuje, zna, zapamti, poštuje, ceni i uvažava. Danas, sutra, uvek. Našu emisiju izlet završamo ovde u manastiru Tronoša, gde je Vuk Stefanović Karadžić počeo svoju životnu priču i misiju. Odavde iz manastira Tronoša pozdrav do nekih novih izleta, nekih novih emisija i nekih novih zanimljivih priča. Do tada, zdravo i doviđenja! Zdravo! Meni se najviše svidjelo kad smo bili u kući Vuka Stefanovića Karadžića. A meni se najviše svidjelo kad smo ubacivali ono slova u sandučiće. Meni se najviše svidjelo kad smo išli u muzej. Meni se najviše svidjelo manastir Tronoša. Meni se sviđa što sam upoznala Vuka Stefanovića Karadžića.